Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, nakita ni Elisa da Oliver ken Jinky nga adda iti swimming pool. Dinardaras na ti madayo ngem nakita ni Dong daytoy ket kinasarita na. Imbaga na asigo den akasta ti aramiden da Oliver ken Jinky. Ano da duma ket aglangoy da iti swimming pool iti rabi. Iti sabali abanger, nadano ng ti kasangay ni Richard ket di maray da Don Romeo ken Oliver. Nakita ni Richard ti isasangput na. Iso dinardaras na ti simbrag, iti silid na. Napanmat kinasarita ni Mrs. Santos. Ket linawlawagan namanan ti panunot ti anak na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, tinubela tayo anapauluan. Sika, ti ragsak ko. Adan da Don Romeo kan Oliver. Iso arumwar kan iho. Kat makilangan ta kadakwada. Mama, kasladyak ka ba ilan? Iho, ama kan kabsat mo ida. Laglagi pam, no awan ti amam, awan kamot ita. Katiguram kan kwana, pangaasim tayo waksimon. Naragsakak no bakitak anasaya at tilin na nga agama, kastamutan iti kabsat mo. Mama, kasi ti kanayon ko nga ibagakan ka, iho. Awan nagkurangan ti Diyos kan ka. Takalpasan api musay ti inam. Impaay na kas inakan ka. Impatag ka, anak ko. Impaay ko ti amin akasapulam. Pinagadal ka. Iso nga ita, nabaligi kan iti biyag. Mama. Sa bagay, maawatan ka, iho. Nupay kasta, makilangan ka itinasaya at kadapapa kan ti kabsat mo. Nga uray panagin ko nalaeng, iho. Kasla sa anak kasagana sumango ka dakwada, Mama. Maawatan ka, iho. Ngam sige, rumuarak kat sangwak ida. Nasayaat. Sige, Mama. Umuna kayan. Sumaruno ako. Sige, iho. Sumarunukan to kumaadagos. Agyaman kada kayo amin, kakabsat. Iti idadarayo ita kasangay ni Richard nga anak ko. Agyaman kami unay, tada kayo ang makipagragragsak kada kami ita kasangay na. Kat ita nga rod, intay denggan ti panagsao ti agkasangay. Adto'y ti mikropono, iho. Wan, Mama. Agyaman na. Kada kayo amin nagagayam ni Mama. Pagyamanak ti idadarayo. Kastamatan kadagiti gagayam ko. Ken dagiti empleyadok iti restaurant ko nga adda ita. Makipagragragsak kada tayo. Ken amin na nagagayam ko. Agyamanak unay kada kayo. Agyamanak met iti dadaray ti kang runaan agayem ni Mama. Awan sabali, nudi ni Don Romeo. Kastamatan kini Oliver nga anak na. Pagyamanak ti kaaddayo iti daytoy akaaldawan ti kasangay ko. Ketala, aginjoy tayo amin. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Richard, iho. Agyamanak, papa. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Richard. Sabay ko mata naragsak ka ita. Agyamanak. Richard, amo ka saan ka naragsak, iti kadami ka ni Papa. Hanggang may kami lata. Gaputa kayat ka amakalain. Nga oray mapilpilitan ka lang. Hanggang di kagdanag. No talaga di na kam kayat amakita. Maudin tayo to'y. Hanggang laglagi pang kumaakabsat na pailaeng. Ket amang ni Papa. Ngarod, kayat minto amakita kan makasarsarita ka. Ada kam lata para kan ka, kabsat ko. Alak da ito aguntaway nga agkitaw iti pamakawan mo, Richard iho. Pakawanan na kuma.
Di ka pilite namang pakawan kanya, iho. Umanayan na ragsak ko ang nakita ka anabaligi iti biyag. Richard, kamsat ko. Sabay la ko, ma. Tadumteng to ti aldaw ang naragsak ti panaglilinangan tayo amin. Kat sapay la ko, ma, tawatom da ito ya susi. At to'y, Apay day ta, Susi? susi ti kotse nga inaramat mi. Sagot ko kan ka iti daytoy akasangay mo. Anya? Idi inawagan nak ni Mrs. Santos kat impaka muna ti ayan mo. Gimatang ako ni ti kotse nga isagot ko kumakan ka. Kanayo na ka mapani ti restaurant mo. Ngam awan kired ko ang makisarita ken ka. Gaputa amok akagura nak iho. Isungay ta, iyawat kon kan ka ti sagot ko. Sapay la kumata di mo pagkadkadan. Ngam awatam ko man iho. Kat no di mo kayat nga aramatan, makaamukan no ilakom, wano ipadawat mo. O kasano, Mrs. Santos, agpakada kamin kini Oliver. Ne, nagbiit kayo mo tan, Don Romeo. Maawatan mi tirik na ni Richard. Di mi kayat amadadal timod na ita akasangin na. Ngam, Itintumanin sa bali agundaway, Mrs. Santos. Katagyaman kami kan ka, nakasaysayaat ka. Sige, Mrs. Santos. Agkikita tayo tumanan. alang aron. Kat agyaman ak unay, iti idadarayo. Hoy, Boss Richard, adda kagayam dito hardin. Kunaklakit din no napan ka manin nagpupok iti silid mo. Adda ka di parikot, Boss Richard. Awan, Tess. Napaninda Don Romeo ken Oliver. Ala, umay boss. Makipulapul ta kadagiti sa nga ilim. Sapsapulan da kan. Sige. Kan mabalin ka di, boss. Umisam ka. Amangan no addama ko na dagiti sa nga iliyo. No kasta nakapurpormal tarupam. Anya? Ala, intan, boss. Itay pa'y asapsapulan da kadagiti gagayim mo. Jack ninam nama aparang kayam ka ni Richard ay kabarbaro ako tiyem, papa. Wen, iho, Nagpintas tayo Jack kotse. di kagdanag. Igatangan kan tumatitikas dya kotse. Agyaman ak, papa. Ang amanan nyaman na. Idulin yung ti igatang nyo kuma. Saan man, iho, igatangan kan tumat. Sige, pagyaman ak narot, papa. Kasano, papa? Aglayon ta ni Jibalay? Wen, iho, Alagrad. Mr. Driver, idiretsyo mo lang ti taxi. O anya, mama? Magustom day ta akwentas? Gatangak para kan ka? Sigurado ka, iha? Gatangom da ito'y akwentas para kanya. Wan, Mama Marita. Agyaman na, iha. Sige, mama. Bayanak day ta akwentas para kan ka. Wan, Sir Oliver, rimorda mamam kan jingkay. Kasjay damot, kanayon da arumwar. Sa dino ti ayan ni Elisa. Ang aday jahardin, sir. Tultulungan na ni Dong agsibog iti masetas. Sige, mapanak i Jardin. Sir, mangipanak ka di ijay iti merienda? Sige, Anya ngay a merienda, sir. makamukan, sita. Sige nga rod, sir. Isarunok ton ti merienda yaw. Ay na, Dong. Malaylay samot tan dagiti masetas. Kasta day ta amasetas, Elisa. Nalaka amalaylay. Ala,
Siya kunti makaamaw iti dayta amasetas. Kaasimot dayta amasetas. Elisa? Dong, panawan ka pa dito hardin ha. Adagayam aramidak iti kusina. Mabit lang. Apay, sir. Panagkunak, katsak ti rumbang apumanaw. Sige, Elisa, Sir Oliver. Inak pa agkarwash. Sige, sir. Innakon, tadamat aramidak iti Elisa. kusina. Ibatanak, Oliver. Gumurgura ka kadikanyak. Adda ka di makagapo, agumura akan ka. Elisa, ni ka di Jinky ti makagapo? Amok nga adda na palabas yung kan ni Miss Jinky. Agayat kanyak ni Jinky, hindi pa ilaang. Ngam saan ko nga ayayaten? Saan mo nga ayaten? Anya nga ruti kayat asawan tinakitak ijay swimming pool. Nakaarakop ka ni Jinky. No kasta agimimon ka? Awan ga po na nga agimunak. Katulungak lang dito balayo. Sige, inak pa'y tulungan ni Sita ijay kusina. Ditak. Elisa. Nakarakupan. Ay, ayatan ka. Laglagi pong kumadayta. Hep, 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 hep. Adda akon. Husto daytan. Sita. Adto yung ti merienda, sir. Ala, agmerienda tayo. Inraman kun ti bagik, Iso nga ado dayta merienda nga inyag ko. Kan karaman mo tan ni Dong. Dong! Umay ka pa agmerienda! Umaya ka! Ala, pagsasangwan tayo dayta inyag mo merienda, Sita. Wen, sir. Oy, Elisa. Apay anak ka merugrug ka pala dita. Asaws? Agpapauyo kampay ide? Ala, nagmerienda tayo. Tarumuar tayo. Agpasyar tayo. Sa dino, sir. Uray sa dino. Basta rumuar tayo. Papa, rumuar kami kada Sita kan Elisa. Kunak man no nabannog ka, iho. Di ka kadiaginan, ha? Sana balin, Papa? Sige, iho. Katagan-anad kayo. Agyamanak, Papa. Uray siyak, rumuarak met. Sana ka makaidna dito'y balay. Inaklangan ije pasdag ko. Sige, Papa. Agbatilatan ni Dong, taiso ti agbantay. Oh, kasano, Boss Richard? Nakapanaw amin ng dagiti sa nga iliyo. Agpakada akmatan. Saanan? Dito ikan balay. Adamat siled apagturugam. Ha? Di na kan tumutla palubusan ni mama. Nakababain mat, boss. Anya nakababain. Apay, adda ka di pa'y bain mo? Anya, huy, adamot Tess, agyamanakan ka ha? Anya ti pagyamanam kanya? Gapot adda kalatay ti sibay ko. Wan, boss, adtuyak lata para kan ka. Ngamin, anya? ngamin, boss ka. Agyamanak. O sige, ingka aginanan. Tatumulong nga agidalimanak. Saan Adupay yan? tip. Aginanakan. Saan man? Sige, ingkan ijay silad mo, boss. Tess. Boss, ti imak. Tess. Kasladyak kabaalan no awan ka. Boss. Di na ko nawagan iti boss. Richard ko nang kumalatan. Mas may mayat anenggan. Sige. Nukastati ko nam, Richard. Ala, agin na nakamatan. Tamok anabambanog ka. Sige. Uray sige. Aginanakamatan, Richard. Mama Marita, apay nga awan dagiti katulong. Mawag ni Oliver kanya kita Kadua na kano dagiti katulong. At dalabiit ginatang ni Oliver. Kat nagpakuyog kadakwata.
Surutak ida, mama. Sa dino kano ti ayanda? Saanen, iha. Ang mga nuadadan itidalan nga agsubli. Nga mama. Urayom lang ni Oliver. Madamdama pa ay sumangpatdaan. Mama, sabali at talaga tiyagparparik na kanyak. Kasla kayat ni Elisa nga agawan kanyak ni Oliver. Oh, imposible dayta, iha. Ni Elisa, amay salang ababawnan. Adayo ama pasamak dayta, iha. Mama. Mala, ingkakat aginanan ije silad mo, iha. Inak ije hardin. Kayat ko ti agpahangin, mama. Sige, iha. Sikati makamo. Anya ka diti damagam kanyak, Ma'am Jinky? Sa dino tinagturungan da Oliver. Ha? Ay, jak mo, ma'am. Rumuarta, i-drive mo ti kotse. Ha? Agunay kan. Papananta, ma'am. Sa pulanta ni Oliver. Sa dino ti pagturungan ta, Ma'am Jinky? Basta ang drive ka, aging ga makadanon ta iti ayan da Oliver. Ammom ti ayanda, ma'am? Basta ag-drive ka. Sige, ma'am. Dong, kayat mo ti kwarta? Asino ayat ti madi iti kwarta, ma'am? Ikan ka iti 5,000. Basta ibagam ti agpaiso kanyak. Nga anya, ma'am? Omo na asaludsod. Nadagkat ka di da Elisa kan Oliver. Wen, ma'am. Maikadwa asaludsod. Agayat ka di ni Elisa kan ni Oliver. Ha? Jak mo, ma'am? Maikatlo asaludsod. Nakitam ka din anagin nagagda? Saan, ma'am? Dong, pagbalinak at 12,000 ti itad ko ken ka. Gosh, basta ibagam kanyak ti budno. Ha? Adda relasyon dagiti dua. Saan ka di? Ngam ilimlimod dalang. Ha? Itamat laang dong. Ikan ka iti 12,000. Basta ibagam ti budno. Kuha, ma'am. Ibagam ti budno. Dong. Anya ti isungbat ni Dong iti saludsod ni Jinky. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.